Na eni od glavnih ulic v središču mesta je pozornost mimoidočih pritegnil manjši bunker, za katerim sta prijetno kramljala vojaka do dobro opremljena s promocijskim gradivom. Stoletnica Prve svetovne vojne ni zgolj zgodovinsko obeležje. Ampak je to okvir, v katerega želimo vpeti ostale stvari, ki jih današnji gost lahko počne v Soški dolini pa na Krasu, predvsem šport, kultura in pa kulinarika. Italijanskim novinarjem in blogerjem so bogato naravno in kulturno dediščino predstavili skozi lov na zaklad. Italijani so sicer naši najbolj zvesti gostje, letos jih bo Slovenijo obiskalo 440.000. Ne sanno poco, anche se ultimamente, nell'ultimo anno, noto molto di più, quindi ricevo email ad esempio dai miei lettori che mi chiedono, perché già diciamo a monte hanno fatto la scelta di andare a passare magari un weekend a Lubiana o ad esempio le terme. Parlare della Slovenia è molto interessante, ma dell'Isonzo anche dal punto di vista, credo, che del fatto che questi percorsi, che erano percorsi di guerra, sono diventati percorsi di pace. È possibile. Obisk krajev ob današnji Poti miru narašča. Muzej v Kobaridu je letos zabeležil 30% več obiskovalcev, kar 60.000 ljudi. Na muzeju na prostem Kolovrat je bilo letos okrog 25 do 30.000 ljudi, na Sabotinu okrog 40.000, tudi na Cerju je bilo letos že okrog 10.000 ljudi. Vsekakor so pa druga skupina ti, ki pridejo na vodene izlete in seveda tisti, ki prespijo in si poleg Soške fronte gledajo še kaj več. Vemo, da so bili italijanski vojaki, ki so se borili na Soški fronti, tudi prav iz teh krajev. Ni naključje, da se ulice imenujejo po naših krajih, kjer se je fronta odvijala. Jaz mislim, da je to res dobro. K obisku krajev ob nekdanji Soški fronti bo cel mesec v središču mesta vabil tudi tramvaj s turističnim gradivom. V mestu jih sicer vozi 70 in dnevno prepeljajo 1 milijon potnikov. Dogodki, ki so dolgo razdruževali, danes predstavljajo priložnost skupnega razvoja. Sodelovanje slovenskih in italijanskih turističnih ponudnikov se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Stoletnice vstopa Italije v vojno in s tem odprtja Soške fronte se bomo namreč spominjali prihodnje leto.